Ia e toe whaatalofa atu Samoa si mai al whaafonga I se tasi le nei o whaopoponga wa tātou tala mai Samoa, mai le tautua le loa pei mo le nei aso tofi, lua se fuluma le fitu o ke topa, lua afe lua se fuluma le lua. Ia tātou tala to mua, e tolu ne tino mali liuolo o whaanga solo I aisu isu enga a leo leo, e au fi aise pepe whaato a whanau, o le tamaititi tolu tausanga, whaatasi ei ma le tamaititi se fulu lima tausanga, lea sa maliu mai le afio anga wa sau I sa vai. Whaailoa papali I moana lisa keti. Sui komisina o le mtanga luenga o leo leo si whailoa inga male au tu si tala. O le aso sifulu wha o le masina le nei. Na wala awane ai le whale mai whaitu maa lo I lufi lufi. O se tama ititi tolu tausanga e tau nuu atu ua maliu. O le maliu lo na lua. Sa wala awane ai le whale mai sa tau I sa vai. I se tama ititi sifulu lima tausanga. Ua maliu ina ua tanu mia se tepu si maa. Ma o lo ofea ngai male ofisa o leo leo I tua sivi lea su esuenga. Ma se tasio mata upu sa li potiane I whale mai tua sivi. O se pepe sa whanau I tua mamali wai. Inisi o tātou tala. E se fulu valu masina e whaatino I le ngaluenga o le fausia ina lea. O le whale whaapitoa ea o tau ina ito mai wha leo leo. Ua whaamanino mai le sui komisina o leo leo papali I moana lisa tia I keti. Aia inga o lea ngaluenga. O le aso lua o le vai aso nei. Sa muli mawina ai le malo e lua. Le sua ina o le palapala. A wale a ngaluenga tele. Ua whaatupe ina le malo saina. Se fulu ono tesi ma le ono miliona. Ele o au fia ai le sa o le mtanga luenga o leo leo. O le agreement sasa inia le tātou malo masaina. Ua ta oto mai ai mata whaioi. E tau ave le tātou malo. E au fia ai le tūlanga o le whaolaina o le vai. Ma le ele tise. Ma le tatau ai ona e le time ngā lulue whaatasi ma le construction mai saina. Lea ua tau nuu mai I Samoa. Ua whailoa foi. Ua maea ona whaamautu. Project Supervisor Technical Areas e pei ona mana o mia ai ka muta, whai mō li, ma le tūlanga I le palama, ma le Security Officer. Wha moe moe o le Police Academy, o le ase e ai le vaenga o le mtanga luenga, o leo leo, e tā ua le Training Unit. Ona o lo ofea ngai ma le tuui nātu o awa onga mō tangata e fau mai I le mtanga luenga. Ngā luenga wha awawa vaenga ta itasi, o lo ilo ilo le taimine ima tā upu, a wale a o ina o le to mai wha leo leo. Ua mole mawina le tae o nei, le iai o nisi o ala vai ua pāpā mai motu te le isa la fai. E au fia I au wala si maa, I le tua oio sa papali ima sa fua, ma le au wala si mai lanu. O le iai peo sa moe suinga o ngaonga o le tau. Ua tu ina mai iai pea le lapta inga le ofisa o le va ai tau le mamalo le atunu. Ina ia tau tua na le saunga le mumu, ma le malu pui pui a pea. Ona o le tūlanga ua iai sa moa, I ti munga malo losi inisi o taimi. E le ngata I le ofisa o le va ai tau, ai olo fautua ina mai foi, e le pūlenga o whila ua inga I le ala tele, le LTA, ina ia tautua nā le saunga le mū, ma e le tatau ona toe kolosi, e se tasi ia au wala si mā. Ona o le whaeite tenga I le mālosi tele, o le tatafe o vai, mo a inga ino fuanga mawalalo, wa lapata ia mai ai le ofisa, ina ia tāpena le lei vaenga, e au ona pui pui mai ai, I lolo vaia, mai si ono a fi ai, mai suinga o le tau. Ia e whai ua tufoi a tātou pū le tino le nei aso. Inisi o to ngau sau noanga mai le awhionga I le tai o le itu o lo anga ia le malo. Le sunga ia tui la epa dokta sa ile le mali ele ngoi. Ia mai ele le whakaakasi, le whakaalua mo foi. E la fo mai ka ua lewa ele malamala. Koe wako e fia me koko e whenka kai fo. O whengi mea whapea e waku ka penga kai koko. O lea la se koe ngai unga sao e moa mai I. E mo mea ko miki o lea e kai fongo ai le ko miki pande e ka ko le mingska e kai fongo ai mai si sui mingska e fa pe fera au mai se fa kuanga e a fo e sao e na fa kuanga se e au mai se komisi e kai fongo ai se mingska wa le ro le punuki kwa fie be kwa aua me ia mai se ko ripoki e a fo e sa e so fa ba so ai o ila so wa ka ya lu la so a kwa na fi o kala mo fe be ile la mio ko ma la mio ko ma va yo ku la fo la fa pe fe kala mo mai a le na sa wa ya ke lo nga le ba ba I ku la fo ku la na e le va pe ala nga ma ku fe o ka va ya fi me o ka va al parle
la volga le como feia kwai la kun fa kwanga so sang ya la ko a ole le si me maka ga ku so ole mi skale o fa ko nga mo kala ulo ga me ko a be fa kala ulo me ko kele ma be le nga fa ya le o ko mo mo ko sul ya le sui le nga ga ifo o yo fa sa le nga mo me la lima il sur million la me le ko ya la ko kala ma umai do e a makau ele mo me o ka ka se a ve ele ko mo me ba fo fo ma e o mo pu e la la ke le unga lang fai bui e ia circulação o ia com i a ele e uma o mai ia kulanga e fa mauia bo ka o fi ele loia ia fa maui no sa ko ele la a mai mo lo me ia ka tanga ne fo e lo nga lo sul million e nga ke mo me fo ka pe i a lo mo fo ka lo mai nga fi le coach la umba fia ai sa ai ka pe ai fo fa fe ngai mal bela che ngai mo fo ngai mo dia pescar se for million ya la wa ka ya ku min scala a ko ka lo umba be ngai la mo mo me la fo la mo e lo ia le wege e va ku mo lo me va ku mo bo ai ka fi le si lo ia che le lo foi pe e vo ni ga vo ni pushing fa la vaina ai e avoi fa manulu ile o ngei fa kala e ala nga fight morko marla me am po ngas ale kulanga le wayai ele me fai ku file muiga ma ko ngei le coach fulu masinga ia fasala sa vai lungo le nga ka musu ele ikupu inisi malo ole kapulanga ni fenga una ese fa peni e ala la nga faka waya me le firma ya le ala ole pui le e pale menge fai mayo lunga e que o avea ia meia circulação o ia fai ngai ma ko kongo pan bene e ve mo kusi fai kau pe o fai baile la ko loia vamos singo kalua ile meania a fai ku faul pan bene ko na pule de ala ko loia o yo loia le ai vo ia na so sai que loia na va ku so sangue ala ko a ko kala baile loia a fai ku fa pe ko na sala pe wa kiri ai o fa kupu fa nga se o pa ele palme o punga sa fa kai pius la pius es palme o lo pa ele kula ne o ma kwa fa nga se pa ele malosi ko kele la ko le ele ma fai o fe i chapipi ai sa la le ma ke fin ngau ile bea me ko na di ma fuanga nga le ma ko ke fin ngau ile bea me ko mole puia o ka ko ngu wanga o ba sul kula fongo i lungo mo sul kula fongo o le nganga le nga fa nga il ko fa o songo fa pule e la unga mai o ko su enga o se awala e me fai ai o nga sui le unga le o whaka ko miki mai le kors furu lo su whapa le ongo lea e ga ia sui e a koa le lima kausanga o mai whafa a nganga parpala le nga me komurga le nga wha umbi ai ia le karakonga ngati ai ua mangingoa le maka upo whime malfaxes ia umanga ale o foi ngai le aso foi pure sapa kuri uma la nga le nga va kwai leo
e kafi mako ma kia pio e vaku pasile leo le auka mako e ave i o loka ia sao mai ngā mea su ele si mea e avo e whaia su e i le kuranga leo le o le ave se mau e oku e le whanonga kwane ia avo ia la kou sai whafo e menenga o koe whaife au i ma leo malo kai ia le whanonga kwane kai kua le mirea e noa kua ako langa ako ma whai aku ma leo aku i leo malo na meko kia lai ai meko kia lai aku ai e kompea koe rako ma lako i chapi so se lako wale o koe kongo pande ai wo ke ile e ngalo le fafo le midi pe mere si midi ngalo su e maya wo ile ala fa penge ya ku yo ya me poaka e solo ngamba manuia le ma tokala noanga mai to ina na tatia mai pele ma lo ya ta foi mai ai o anu kai na foi mai foi la vo ile e social media ma kurale o kai ma kwa tri lai ma ke ni fa pe fa no ku la pa la va kai pa ko me sa o ko vai la ia e mo me winga kangu ye la winga kangu ye la ole la unwa le nga fa yang na ka ela nga le ngo wa elo bulbu le nga ka po ya kula ku mo fa malu ruma ya sa mato manatu e fa fa tamari a le wa ver mato fa tamari ma me wa fa ngai ele ka yo le malo le avamo okay bai pe ma pe yo se ba ko kinga e ole avo o ya la ya me ko le na ngo le fe la ko ngafi se o ma me ya nga sa mo ni ma le o ka ngo ya ska de ya la wo ka ngo Ia o le nase o tonga ni so tūlanga o mea o tupu i so tātou atu no i Samoa nei mo lo si la fia. Mai le tau tua le loa pei Samoa, whaafetai tere le mafuta mai, whaasoifua ia.